Tuko na mbegu ya Mungu. Na tuko na mbegu ya mapepo. Sijue kama na tena nisikia vizuri. Mtu ndani mwake iko na Kaini na iko na Abeli. Je, unaweza sema amina? Umwambie mwenzako je, ndani mwako Kaini iko ama Abeli iko? Mama Abeli anakuanga mumutu na Kaini anakuanga tena ndani ya mtu. Abeli ndio nani? Ndio maneno mzuri, matendo mazuri, bizalelia bien, kufanya wema. Ile ni mbegu ya Abeli. Kaini ndio nani? Mambo mabaya, kulewa pombe, kwenda musharati, kufanya mambo mabaya. Ile ndio Kaini na nako. Sema ndani ya mtu kuna mambo mbili, mbegu mbili, mbegu nzuri na mbegu ya mubaya. Nenda sema amina. Wakati mnatendeka mtu mabaya, wewe unamzidia Kaini. Sikia, Mungu ni wa kuchanganyisha. Anasema Abeli kisa nimekufa. Wewe Kaini utakuwa wa kuhangaika, utakosa nafasi ya kukaa. Nikusema Kaini anakuwa na roho ya kuhangaika. Kama unamwona mtu ni wa kuhangaika kiroho, elewa iko na Kaini mzima ndani mwake. Tuulizane sasa, je, hauhangaikake wewe? Ile roho inakuwaka hata mkimwili. Unakutana mama jamaa utekisha mstari bakita kakaki ndio wanalitia hapa kisha nilitia kule. Habajawahi kufanya hata mwaka mmoja msawanja. Kama uko na ile roho, elewa ni roho ya Kaini ya kuhangaika. Mimi mtume nilikuwa na ile roho. Sasa mbegu mtu Mungu anapanda mbegu. Ni Bwana Yesu. Wakati nasoma hapa Biblia, wakati nilisoma asubuhi, ninaenda uliza mbegu. Bwana nionyeshe mbegu. Ilianza mwaka jana. Yesu akaniambia, anasema mtu mnaogopa. Mwanzo sura ya kwanza mstari ya 11. Wale wote simama.